agazu to me bia enya e ma ne kosoro ba fe ko di dwuma bia yesuo ene ahaban yesuo ne buo to me na manjia de on se me bia me ka wasema ne masere ene be tu fo se titu to me a ekura no wasasi so obia on te se me bia me ka wendo ana nsoma atwa do se Yakobon etini am ka se me wo hini bi obaso ete na tu fo se bia me nyim de ha na adwene o se bia me ka me de ni mo obi abi me simi timi mo obi di na tem wo internet so but o hini bi obaso ete opinizo bia na bibi aloko na adwene o be se ko mo ko psychiatric hospital na mo mensia abosumo mu tu fa ho ne abosumo a wo mo no ye abosumo mu firifie ho bosumo bi obetu afa mensia bia ye bosumo a okobo enkunya ho ban bosumo okobo ahemfunu nyina ho ban untimi ntra ukurom untimi ntra ma so suma abosumo e ma ne mama mensia so medi bone da o ko nkoso Ghana na wo beduru kuma sai beduru mensia etini ka he fo bi o ti ya se e wo bi se nsu bebe ko mu ye bosumo ntiye na Yesu Kristo ya adenkwa no ye bona so o ba do da mire so no ankasa Yakobon bo so ba so o ni da ya wan ti o le so aba na o se meri ye o ba ta ti so na o be se so mu dia e mo ni prophet say so ye bo so na Israel no ya sare na me yira ya kota ya ba ya yira do na tu fo le tu ncha se ko ma pa mi ka sam le she se me bia me ka nana he ni bibira ba ni I want to say a double kura no o je culture di Africa ya wadi she me ka bibire mu ha o tumi e kura bibire mai na o na se abrofo di ana me bia me ka se ani ya so munya technology jaye se ke ya technology pa ko munya ba bimtina se pa na me ka to bara gofo ka se esuo mutumi abotai mutumi ahaba mutumi se be bi se ka ni bia ni nyina na ote kokko so ni nyina no obi me ka se ma kire wonne wa ma ka se bi ahoma tumi ahaba tumi dua tumi esuo tumi ene ebuo tumi asasu esuo ene so kese pa agazu esuo tumi bia yenya e ma ne kosoro ba fe ko di dwuma bia yesuo ene ahaban esuo ne buo tumi ahaban tumi gina ho ma yaresa ahaban tumi gina ho ma protection ahoma tumi gina ho ma yaresa ahoma tumi gina ho ma protection edua tumi gina ho ma yaresa ahaban ne enua tumi no eya ko babura but atam se no ye wa wo mbebura mo ta atla duam dua tumi no eya ne esuo tumi akose so esuo de ne wona nim se ne high dua utumi command spirit ewo dua ma ne spirit ne kasa obi ahon physical eti dua tumi ni gina ho ma yaresa esa so gina ho ma tumi a ho bitumi ko duam emoji tumi ko wura duam esuo tumi tuo tumi ko wura duam enti dua tumi na kasa so gina ho ma pira ewo asasi so dua tumi ye or say tumi a ye pira esi ho say tumi ta na emeni na bi o menjia na menjia de on say me bia me ka wasema no masere ina be tu fo say titu tumi a ekura no wasasi so obia on te on say me bia me ka wendo ana nsoma atwa do say Yakobon etini am ka say me wo hini bi obaso ete na tu fo say bia me nyim de ha na adwene on say bia me ka me de ni mo obi abi me simi timi mo obi di na tem wo internet so but o hini bi obaso ete opinizo bia na bibi aloko na adwene o be say go ko psychiatric hospital na mo ko base ade ko na e haron because ina tu fo say titu akunya o te so aboko se mo kire say enye ni pa na be nza ye dey ye command ma ni bibi mu na ba ye Yakobon a Christo fa ya te say Yakobon ti sika o so heaven le bo a o mo say heaven o soro ne say Yakobon ti sika o so heaven a ne say conference so ko command sika ko e dia fe say Yakobon na o ti sika o so na kunya na conference ko fa ba na say e na he funu bi kunya na conference ko fa ba ye funu na ka no ko ba du na mo di na bi ni say na ese o ti kokko so akunya no ko we ma heavy le free every day ya ne enti na hinye de on Yakobon si ni hene e wo mra no nya masasi su kura enti Yakobon ahemfo no mo heavy no na otu fo se tutu ka ho bi ai sunsun mu na odi no kura e wo sunsun mu pa wo heavy enti na Yakobon ma ne bebi asasi su enne na hinye pega ta anti no wo hoda ni pa nyina ya sa we foforo ai enti na hinye ni se na mama ya susi hinye bebre ebe kele ba na ke beto face wa ya hinya ya command ya kunyama ni free video ni ba ye si heaven yes ya according to above no movie no we no yes say we will fam one two of us
edi enye se mu ya na de wo kan na se baifo wo ye demon wo ye hwan utumi ye udu manhia wade nyina o na se wode manhia ayi abosomo mu tufa ho ne ya abosomo a wo mo no ye abosomo mu firifie ho bosom bi obetu afa manhia bia ye bosomo a okobọ enkunya ho ban bosomo okobọ ahemfunu nyina ho ban untimi ntra ukrom untimi ntra ma so so abosomo e ma ne manhia so medi bone da o nu kwa kroso Ghana na wo beduru kumasa beduru manhia o wa fe pana me ka so no bosom bielo a bosom bielo ma so ma na free Togo anase Benin so mo na medi bone wo kumasa o betumi akroso boda se manhia o be untimi ngra o se de ya tumi ye wo manhia no de ho Ghana tumi bielo eso se sa tumi no the whole Ghana as a part of the whole Ghana conform the year no na command sika Jeffrey wiem e produce the whole Ghana conform apo ko ma gitu be na be free e o say ni kom ana ne ma yenso be twafa asante ma itu mezo na person ye so fu no to me so na ta so fu de mu tumi kura ye kitikiti as a part of the culture so fu bia o tumi wa breakfast o shiro na ni traditional ye so fu bia o picture traditional o picture culture bia wa something we jana say Ghana bia no hu me na culture le tina se ni tumi na ntimi permit to no so fu be na o tumi akasa tia African traditional na wo tumi na wo gele ja kwa African traditional no o ko to asase so ko ese sori a o ba shina funko shina funko ya yen sempa ayi TV bi so program yen sempa ma wa say e ti me kan say ye ka tumi pa dia tumi ye na isia no kuremi na Ghana ayi na Ghana kwa no lesu na tumi ye na isia na number 1 okay as a part of the culture no ya say so bi ehia mboa owa abrochire owa Ghana ba bi owo bia na kwan be so be fa so reach you no timabo obi o hia mo bia o contact African Forest number the good screen so okay na asemo America to no we have African Forest ni say me de mere na ya maduma wo ba ho no ma me so 7 days here duru ye hia nse so small kwan cho be che no ba ya kwa dem pepe wo ya kwa dem pepe pa se me so 7 days here duru me so 2 weeks here duru date bi me so bia no a e be du na ofa asida mae ni African Forest America asempa etia mame na wase wasem no atakoma so ndi asema me ka je fo bia ni say African Forest say ma ka je no so mu ndenden bra be jo de obi o ho mo biara efuru mo wure efuru utiri ni boka ba wure frame say yare enka ta asem ni ni say dey how no tie contact African Forest okay